Ikwemwe thutha wa kurutirwo watho wa guikio ngono ni mutongoria wa thitango cia muingi agikuruhanio na kugomia mbeca cia muingi. Ngavana wa Busia Sospeter Ojaamong niakinyirio wabici-ini cia kuhurana ungumania guku Nairobi kuria hingirirwo kwa ihinda ria mathaa mana. Thutha ucio Ojaamong na arunake atatu aria ni maminista thirikari-ini ya Busia maumagario rungu rwa ugitiri munene nginyagia igoti-ini ria macira ma ngukumio guku Nairobi. Ojaamong na arunake banadiaite Alanekoni na Samuel Ombui makinyo mbere ya mucirithania Douglas Ogoti kuria mathomeirwo thitango mugwanja iria mareganire nacio. Payments amounting to 8 million shillings to Madam R Enterprises Limited for feasibility study on solid waste management, a project for which funding had not been appropriated. Hari thitango ici ni hamwe na kwambika mitaratara ya akaunti mawatho maria magathikitwo matekurumirirwo, huthiri muru wa wabici ya muingi, kuthira mbeca cia muingi kiundu tho hatari na rekodi o yothe, na muthia kwigwatira indo cia muingi kia hinya. Haha mawakiri aria marugamire ekwirwo magitongorio ni seneta wa Siaya James Orengo marika kung'ethera mwena wa thitango kuria maugite gutiri na aira kana woira o wothe wa kunania ekwirwo ni manyitire itemi ngukumio ya shilingi milioni 8. Facts are stubborn. Facts are facts. Not a likelihood. There is no factual basis at all in this affidavit. In considering our application for denial of bail, to contextualize the matter and that fact of continuity in office, very unique circumstance. Naguo mwena wa thitango kiuga Ngavana Ojaamong ni andikanire na kabuni ya Madam R Enterprise mwaka-ini wa 2014 hari bururi-ini wa Germany kurerikanite gukungia wara. Wakiri Orengo akihoya Ojaamong arekererio na bodi undu uria mucirithania Douglas Ogoti augire ugathikiririo muthi wa gatano. I will endeavor, I've said endeavor, to deliver this ruling on Friday 6 July at 2 p.m. Uyu niwe Ngavana wa mbere guikio ngono ari wabici-ini itacokia riri gikira hinya mwito wa president ari kuhurana na ungumania thirikari-ini. Giribotira Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.